na universal health coverage buria imaanishaga ni ati ni go provide essential health care services kwi andu monde without financial hardship. Na ni guturageria gwika nikioro na nginya mawatho ni maracenjia nikioro na maundu maingi challenges nyingi ni turageria reduce kana funding gaps, unequal resource distribution na need ya quality na efficiency. Tariu ngibeana example ni turambiririe quality of care bill ni nundu emphasis iria turenda gwikira thiini wa mathibitari ni kuonania ati this quality not just quantity. The structures equipment kana madagitari ni quality ati wa thibitari gute misdiagnosis igakora gotondo andu maingi muno ni marakwa ni undu wa misdiagnosis. Isagi ugakoraga andu marerwa una murimu wa mbebo wathi na mbere rifaro ukerwa ni cancer. Na cancer ni exceeded no kuona riu ni turenda quality muno. Also nuonire last year kwari na roll out ya andu aria maretwa community health promoters. Community health promoters twina 1,107 na magana anana ma 31 across the country, spread out in 47 counties. Thirikari ne provided initial kits cia community health promoters 1,100. You know that is not a small thing. 1,100 kits packed na masini cia kuthima blood pressure, blood sugar, malaria, dawa cia twana cia menyo, kiria cia gwikira mai ni cietagwo atia dawa cia gwikira mai ndia kurwa tablets. Cia gwikira mai ni niguo kureme matheru. Na national government again makebeana thimu 110 teno yakwa smartphones tondo data iria mosaga ikoragwa direct from the people themselves na makandika ati ni ndona Jeff Kuria na muono mode BP yake yumogu kiria maundu monde omode ne kuigagwa atekuigwa wega na ni twamurifa mekira dateo ukaga direct to my dashboard. Kwogo in my office ni ngoragwa ndi I'm able to even make decisions moving forward regarding information yotureka na ringi information tureka ni undu wa ona mobilization ya funds na tukamenya na tukithi na mbere ni tukubota tondu ni tura register everybody in the country milioni 12.5 million households. Na in Kenya one household average yake ni tandu atano. Kwa guasu ni tandu 55,000 thereabout. 55 million thereabout. Arame Kenya. Thaino our community health promoters registered 7.5 million households across the country kwa gadget yoturauga around electronic community health information system. Nguthirerie demothirio out of that 4.8 million people, almost 5 million, ni matwikite screened ni undu wa diabetes. In fact, this data ni rakwira ati andu maingi muno mena diabetes in the households na mathiu 91,000 of those 4.8 million ni meritwe enda ukaone daktari. Hii yako haikai vizuri. Alafu and more than 4.1 billion ni matwikite screened also ni undu wa hypertension. Na thini wasu more than 215,000 makerwa go thini mukone ndoi thibitari na ona andu maundu ma maternal health ndo mundi ni kwari ogoro wa breastfeeding maundu ma maternal health ugakoraga atumia maugaga kubeba mimba sio kazi na sio ugonjwa no riuma kathima keragwa ati no nginyona we ukatithie vitari ni undu wa prenatal antenatal care ndio boro wa CHPs. Atumia aria mena mabu aria monekanite kuria
isagine na matithiaga thibitari ni ta 188,000 na kuringana na data ino eritu manini kana teenage pregnancies is on the rise. Yes. Ni undu wa either lack of information. Riu kana ka 16 years kagitebu kakonaga ni karegwa geshae kuthibitari kuonwa ni ndagitari kanona kakona taka it is not important. Thine wa Kenya trends early initiation ya breastfeeding at 60%. Exclusive breastfeeding onayo 60%. Kune komini kwena a very big portion ya atumia remena siana matarongithia. Na kwena danger nene muno ya kwaga kuongithia twana turia tunini. Tondu ona growth ya kana kau normal nutrition. Kana kau gatangiongithua nige gukorwo kena malnutrition, especially korani between the age of 0 to 6 months. Haya ukonaga diseases ni karagya na tumirimu utaramenya turamana kukorora tondu breast milk ni balanced diet in itself. Kwa gondo agirwe ni gukorwo kiongerera kindu kingi niguo ciana mwana anywe. Na weight ya mwana nuramenya ciana ni ithiaga kiliniki kumagia 0 age to kana 1 day to 5 years. Ukonaga weight yao ni normal. They weight either obese kana underweight. Na ringi children ciana iria breastfeeded exclusively ni ikoragwa even smarter in school. Ngiroria kana tondu ni gainire the correct nutrients me anini. Riu Kenya ni twagirirwe ni ku challenge kana kuthiria challenges iria ivo ta social economic barriers. Ringi no ukore maybe mutumia ucio na kendena irio cia kuigana mwirini kana ndena mbeca cia kuria irio iria ciagiririkite nigu arute iria riria riagiririkite. Na ringi ugakoragwa inadequate support places at the workplace. Tariu wabisite no yanyu wakuwa mwanai mwena crash ya kumuliga baria ukathiaga after 1 hour uka breastfeed. Riu tucokererete tumisuba tukatiga iria fridge ni na ona cultural norms ati tonginya wongithie mwana tonginya mwana ongithwe 6 months na ringi tu mitugo tungi tu na atumia ndete kwenda kwaria ni maranyua dawa nigeria week ya mwaka uyu irauga we are closing the gap. Closing the gaps ni undu wa economic gaps, social gaps, koroni workplace teno ona tumandikiru nginya counties ma set aside bandu baria na workplaces ma set aside bandu baria atumia makongithagiria ciana ciao. Tondu ringi ndungikuwa mwana taba uwira na umongithie. So call to action ni collaborative effort iria tungenyitana nacio ni ku improve breastfeeding habits. Kana ku improve intrinsic motivation ya breastfeeding. Ni tugukorwo tukinyitanira na private sector, development partners na kuonania programs iria ingetethereria atumia kumenya ati breastfeeding is mandatory. Right. Thank you very much. Kwena kiuria kingi kirorio hari undu wa gweta uhoro wigie atumia 100,000 kure icagi-ini amwe matihotaga gukorwo magithie thibitari. Ringi wa mbere ni kurega kana wa keri ni kwaga information. Hihi ta ministry yanyu ya health mureka ati nigetha uhoro uyu no kinyira andu tondu kaingi na kaingire mutumia ni akure muno guthie thibitari ni tondu ni wa mbeca ngeruta gifarwa ga ciringi 500 kana 200. Hihi ni atia mureka nigetha muhote gukorwo na mugikinyira andu aingi kure icagi-ini? Nyambiririe gukwira twina jeshi ya health maretwa community health promoters. Community health promoters tutemeraga tu thini icagi-ini twina training module na breastfeeding is ni one of the a part of the training module.
iria marathomithwa ungikora mutumia ena ibu kana ukore mutumia ena kana kanini no kumwereithia the need na ona nginya umutware thibitari utige na kinya the right place. So that is the first thing twagirwe ni gukora tukira awareness iria yagirirwe ni gukinyiriria atumia aya ati ni mwagirirwe ni gukorwa mukiongithia ciana cianyu exclusively na ringi ungiroria on a constitution ya Kenya 2010 ni provided for every child the right to basic nutrition. Hiyo ni constitution na na yo employment act ya 2007 section 29 ni yugete ati ni providaga maternity leave ya atumia aria me wirani at least 3 months na 2 weeks paternity ya ta Jeff kwa ugo wake kana kanini Jeff ukaboya ciumia icu igiri nigu uthi munyitanire na mutumia ucu nyina wa kana nigu kana gakoreke mukoro muki sokaniriria meciria ona buria mungi bota gwika na breast milk substitutes act ya 2012 again ne regulataga marketing na distribution ya breast milk substitutes nigu tutigakorwe ati turendia anything and everything gutwana turia even for one day ana kena one day ugakora ni karabe wati breast milk substitutes ringi the health act ya 2017 article 71 na 72 ni koragwa na provision ya workplace support ya nursing mothers yani atumia asume na twana itagoko gwito ni kuri handu na nikyo turenda implementation 100% implementation ya workplace maga set aside varia atumia makongithagiria ciana ciao na ni ngwambiriria kuthi ngisekaga ito iguku ni kwambiriria bo mundi ni tore ona tauma ni turabota tura move the shift ya NHIF to shift ni undu maundu tasu o mundu athithi bitari ndagetua mbeca ringi na ni ndirenda kumwira banini what shift is ni andu matigakorwo mena nganja nyingi mambirie kuga why not NHIF kwa nini mnaenda shift hiyo hata ni mbaya zaidi kaundu kambere social health insurance irokana igena icio ithatu kigena kia mbere kiretwa primary health care fund primary health care fund ni kuga ati tuthibitari tutwagukonde iria ikoragwa thibitari ya level 2 ikoragwa iganditwo ni mundu aretwa nurse wathi na mbere ugakora clinical officer ukithi na mbere nginya level 6 ugakora specialist kwa thibitari ino cia abandi tondu gutina speciality tutirenda andu maribage na nikyo kigina kiu kiria gigakorwo gifunditwe ni exchequer ya primary health care fund andu matikaribaga ibau iria maribaga sijui 100 ya registration angasiga na cia registration alafu ukera gwangandu-ini tutikaribaga kigina gia keri gikikiretwa social health insurance fund social health insurance fund ona munene wa bururi na ugire ati bandu bakuribaga 500 tukaribaga 300 tondu social health insurance ni oriwi iretagwa NHIF tukaribaga 300 na dukongererwa korwo ni mundu tani uria ena kamusara kanena nene no mami ni wa miaka 90 mami ndatiaga mugunda ekaraga bautu akaruta kambesa kucia gwikara korwo ni kwa ndari ba mai 2.75 ekuribira nginya mami ria ekuria gicagi na akorwo ni andu aria matangivota makaribagirwa ni thirikari metagwa indigents na ni borega gwati no ona no ngurie kaundu na buria kuringana na buria ukunjira ngamenya kana no afford kana no afford aya kigena gia kathatu kiretwa accident emergency
chronic and accident fund. Chronic illnesses, accidents. No rona boda iratinda kuna andu mundu akunwa athi thibitari ta KU na ni emergency akirwa mboru tengiri kibao angorate mitu ni gutwete ndagitari utangiri 50 ni wosu na arameririe sindano aretwa mbesa na ina 1 month aretwa mbesa kon angikorwa chief already in the rollout angirathire tu thibitari erwe ndagitari auge this is an emergency atwarwe theater korwa ni kuthinjwa na sindano riu ekarite na murimu tondu NHIF itinginyitirira iyo insurance itinginyitirira na ringi insurance ya NHIF yanyitagirira andu aria mandike maingi to at 26% in the whole country. Koguo ni turenda to expand base hiyo niguo andu maingi muno makorwo mena insurance ya health in this country through social health insurance. Kaundu kamuthia ni ati no thirikari nithikagiriria thirikari nithikagiriria ringi na ringi andu ni manegenaga tugakorwo tutimoretie ciuria nyingi muno na riria introduction ya chief ya gwetirwe andu ni manegenire muno makiuga program ino iretagwa Linda Mama kwa nini mnatoa twacokire tu behind the scenes nyuma ya tent tukiaraniria tukasema yenyewe atumia ni magirwe ni gutritwa in a special way na ciana ciao tondu there is no different life na nikio turacokirie Linda Mama na tukauga ati Linda Mama is going to be bigger and better ni undu wa ndui Linda Mama iria gakoragwo thaino igakoragwo na free maternity care ati wathi kugia mwana ukathiaga free tene metagwa nginya njiki ona bakumetwe mai ma kuthambia gwithamba njara ndagitari atigania na wake ukamuba mai maku akethamba njara maguraga nginya cotton maguraga indo nyingi muno koguo riu ni comprehensive mena nginya comprehensive antenatal care na nikio rona CHPs marathi makora atumia mena magoka makamariria na makamarifa tondu in the new shift makaroragua comprehensively makathima kwa screening makarorua kana ciana ciao ni njega kana ni gakura wega makerwa buria magirwe ni gwitikira care on personal hygiene na maundu mangi maingi na pia ni gugakoragwa na postnatal care wagia mwana kuna maritaria ugakoragwo ukithi thibitari kwaria na ndagitari ringi kumwira buria mwana arathi na mbere kana na gu consult ukoria ciuria na ndukari bagua ati tondu ni woka kuria ciuria and finally maribi ma thibitari tondu riu Linda Mama ya mbere buria irekaga mundu athi kugia mwana arakavagwa ta 4,000 shillings ugakoraga thibitari yacokerwa ngirinya ni national hospital insurance no riu igacokagua korwo ni normal delivery 11,000 bandu ba ngirinya tondu urabeanaga ngiri swinya cia exhaust ukerwa riu top up normal delivery ni 11,000 korwo ni kwina ka complication marari bagirwa 17,000 no menye complications ta Syria ni koragwa a bit expensive 17,000 itengekana koguo no andu no maratokwaga riu ikekwa double ni 32,000 riu tondu tumwe nikio ndirauga it is going to be bigger and better na mutumia na mwana wake na agakoragwo anyitiriritwo muno na makiria tondu ni turenda andu ma Kenya makorwe me healthy kira tura provide na kira tureka in the Ministry of Health ni ku make sure ni tura provide accessible ati all mundu wa wonde anywhere in the country ne ku access kana ne kubota gukinyirwa ni maundu ma health services accessible available ati wathi thibitari
ndukoragia njukire guku gwika atia tondu gutina ndawa gutina ndagitari wa gukuthondeka gutina nginya facilities ugakoraga atumia mathi kugia mwana maraikua horo nita ng'ombe turenda nginya korwo ni health facilities ni availability ya room ta isu cia lactation room cia kugira ciana na ina curtain njega na affordable na nikio turameta social health insurance. Maybe only from hospital to hospital ni undu wa different reasons iria nditangemenya ndu gutina case teo njigitwe no kungikorwa kuna case a forwarded no tobote go solve between NHIF na health facilities nenjo ni kwari na thina wa payments na the government nenjo ni mara inject pesa nigu health facilities ile bwembesa ciao tondu ringi na ringi korwa biashara no wigwe binya ndomore bembesa cia kutia NHIF na no urathi na mbere na kubeana services no nginyo kore kauniko kari na difference no it is something turakaraso kaundu kamwe ngwenda kuga ni ati corruption na inefficiency itigatwike ndugakorwo una nganja nacio korwo ni inefficiency na ringi kwaga kwanda waikoragwa inefficiency ya administration na management ya thibitari kana ringi gwakorwa kwina corruption na nikio thiini wa acts kana mawatho aria maumite kwina Digital Health Act. Digital Health Act ni guka ku streamline maundu maingi muno ku streamline adoption ya technology in health sector ugakoraga ati ona nginya ndawa KEMSA ni tukorwetwe korwo kwina digitization ni turabota kumenya what is in stock what has left the stock and at a click of the button your dashboard ni rakuonia ati tracker ira raumire goro ithiete Nyanza ni rakinyire na ni ra deliver dawa ciganona na mundu uria mwena uria ungi na arahota ku record the same na digitization pia ni kubota ku address many legal na regulatory gaps in the e-health ecosystem na data cycle life cycle ya the same na kubota ringi ku develop standards kana mobile health telemedicine e-learning maundu maingi muno no ririkanaga ndio kana mumari kariakwa no twende ngikora kana tuyakura mami akoragwa na mabuku maingi muno tondu twari maingi tungiathiaga thibitari ungiakoraga kabuku bauga quota exercise nikora kuwa everywhere Digital Health Act igakoragwa ati interoperability ya data akorwo we umete na guku Kiambu ni watumwa Kenyatta ukathiaga Kenyatta ugakora information yaku eku niguo to improve maundu ma personalized patient care na quality ya care kwa ona maundu ma ndawa tona digitization ni gukorwa streamlined very well again ethics gukorwa na andu mena wigiriki wa uruti wa wira na makokoragwo mena community at heart ati ni magirirwo ni kumathikiriria na kumenya what exactly the community requires tu horo wigi murimu uyu ukite uretwo monkeypox na niguroraga na murimu ucio ni wigihite muno kundu gwitwo DR Congo turugameire hata bururi ni twagire gukorwo tukigitira ka tugithema na hihi ni maundu mariko twagire gukorwo tukirora maundu ma budget ni across board na ni wonete even ni undu wa kugithugwa finance bill kuna maundu twekirite ku ni undu wa enhancement ya healthcare kwa definitely ni tugukorwo affected no the way health sector irutaga wira ni turutaga wira with an expanded and broad based thinking ati thirikari ni koragwa na kigina kiao no ni tukoragwa tukithie outside the box also tukakorwo tukita our partners development partners financial institutions private sector ni gutuke bamwe kunyitanirira no thini wa budgetary allocation ni turageria ona gucokerera
twathi bunge tukageria kumereithia why we need the health budget intact ni undu wa enhancement ya universal health coverage. So that is work ongoing. Ndingiuga ati we are so badly off ati tutingiamberia kaundu mutiri oru muno. Yeah, public health activities again no nginya to enhance at the household niguo to reduce tukorwe tuna reduction ya disease burden at the household na nikio tuna community health promoters across board. Ngiarĩrĩria ũboro wa mpox nĩnjũĩ andũ nĩ mamakĩte mũno nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ ũretwa monkeypox. Rĩu monkeypox nĩ mũrimũ tũronire mũndũ ũmwe Amel aumĩte na kũu Uganda akibĩtũkĩra mwenda wa Taita Taveta rĩu agĩtuĩka screened na akĩonekana ena monkeypox. Thĩinĩ any entry point in Kenya ona kũrĩa airport korwo atamenyaga nĩtũmenyaga everybody ukiuma ndegeni temperature yaku ikinyĩte ba na korwo nĩtuona igũrũ banini tũgakwa isolate tuna clinic bau ona borders ũguo nĩguo gũkoragwo tũkamenya andũ mekĩte no nĩ ndĩrenda andũ matuĩke calm tondũ igoro Africa CDC nĩ maraugire mpox nĩ public health emergency nĩ ũndũ wa increase ya thĩinĩ wa nations icio cingĩta mabũrũri acio mangĩ no mũndũ nĩ njũĩ kwĩna mũcemanio wa WHO ũrĩa ũra take place midday. Koguo ndikwenda ku preempt muno no nĩ ndĩngĩenda ku encourage Kenyans ma practice health activities wega korwo nĩ kwĩthambia njara methambe njara korwo nĩ kũnyua maĩ mega manyue maĩ mega korwo nĩ ku prevent other diseases iria ingĩkorwa preventwa ta cholera kũtheria gwaku mũciĩ vector-borne diseases maũndũ ma malaria you clear your bushes nĩguo na mĩrimũ teno ĩngĩkorwa thĩinĩ wa Kenya nĩ tũkũbota kũbũrana nayo. Ndũngĩbota kũbũrana na cholera na malaria na bado kuna outbreak ĩngĩ. Koguo ndĩngĩũria a Kenya nĩ menyitĩrĩre surveillance nĩ tũreka mũno thĩinĩ wa border kumenya kana kuna andũ marauma ndicianja nĩ ũndũ wa influx ya andũ especially the transporters kumagia Congo makabĩtũkĩra Tanzania magoka Kenya magacoka rĩngĩ Uganda, Rwanda, Congo kũthiũrũrũka ũguo. Likelihood ya mũrimũ ũcio kũingĩra Kenya nĩ also very high. Koguo twĩna alert na nĩ tũrenda kwĩra andũ nĩ matuĩke calm nĩ tũkũthiĩ na mbere kumereithia ũboro wa mũrimũ ũyũ ũkinyĩte kũ. But so far in Kenya ni contained.